Babogedi ba identical force, we have come to conclusion. The issue of identical force unresolved matter that was hanging around, it has come to an end. Kinali system of Hokamo and then Kamo Kinali Moses. Kinana Hori since well revolution. I think the matter has been resolved. Sisi. After this whole situation or this whole conversation here related to the Okarata can't wait to kill in Kayanapon. Nkarata go leboga ka mogole le nkhusitseng ka gona ka ntho ya rena re lwang ka yona so nka rata go leboga because le gone ke kgonne go hwetša karabo e right go lena so ke a leboga ka boikokobetšo go monna gago e leng gore mohlomongwe be a sa kry-sele o ka rata gore mohlomongwe le kgone go tlo direla re ke re go wena ke re mapene ngiyatholisa konke lokho bekwenzeka phezulu kwakho nami so kusukela namhlanje ngiyatholisa angeke kuphinde kwenzeke nawe ngicela ukuthi ungihloniphe sihloniphane kusukela elangeni namhlanje sibuyele kule mpilo le yakudala from the start masicala ukuhlala sesisaba nabantwana ungayenzi next so ngiyaxolisa kule ukuthi asibuyele kule mpilo yethu yakudala nefamily yakhe ngiyaxolisa ngithi ngibuyela kibo siphile le mpilo le yakudala bebangithanda ngayo so ngiyaxolisa siyathokoza Moses ungathanda ukuthini mina nginamagama amaningi ngoba yena axolisa nawe kusuxolise ngokunaza uletha abafazi no it's fine just ngivume leyo okay ngifuna umuntu angifaka amagama emlomeni okay ungathanda ukuthini ngo after ukufika kwethu namhlanje ngiyabonga njengoba nifikile ngingazi ukuthi mhlambe kwenzakalani next time yayibona mara ithemba likhona nifike ithemba likhona nangabe uzuyile uyibona nangabe yena uzuyile do you think ukuthi vele niyadinga ukuthi nokubonana namakhansela azokukwazi ukuthi ahlale nani phasi nawe kuyomela ukuthi yes nawe kuyomela ukuthi unandovakatshele ama-men conference so that ukuthi ukwazi ukuthi umfazi naye uphathwa njani kuma-men conference bathini khungitshela ipoint eli-one olifundile lapha kuma-men conference no it's like isihlala yazi it's like just bakhulu angazi ukuthi ipoint engalikhuluma eli-one elingayenza ukuthi ngi-understand ukuthi vele iqiniso yaya kuma-men conference eli-one evamiswe ngilizwe mhlawumbe balokhuluma bayakhuluma ukuthi umfazi nakungenzeka umthethe nokuthi unikezwe wakini or ubani kusemfazi wakho na into leyo kanti unikezwe ngubani umfazi banokhuluma just amagama okay no mina ngiyathokoza guys sifuna ukuyivala ngibuyele ngapha kugogogo ungathanda ukuthini after ukuthi sikhulume nabo namhlanje nango umfazi ofisa ngasukuthi angaba ngimakoti ozihlonipha ukuthi athina ahloniphe nawo akubona ukuthi ngibani angaphendulani nawo ungathanda ukuthini makoti ngathi ngiphendulane naye nalelo dila ngangifuna ukutsho umakoti lo into engiyibona kuye akanamiyalo aphume nawo njengomuntu unayo kwenda into ngimtshele kakhulu ngamtshela ngathi yazi makoti wena Tumelo into ngizitshela zona lezi zezinto okumele uphume nazo uyaliwe ekheni hayi mina ni phezu kwalokho ayikhona ngihlulekile mina nangini ngizame wonke amandla ngibathe ene bengajami naye nafika kwakhuluma kube ngijama naye jame naye ngambona qhube kakhulu nakuthi ezwa gada dosi indoda ngamabroku ufaka izandla ngemkwanyeni ufuna imali umbetha ngepama ubetha amafoni phansi namhlanje selutshwala ubethe into kanje awu kwaba ngehla kwamandla ngathi ngikhuluma naye wathi batsho yena angekho into akanandaba naye musa akaye ukufuna indawo yena uzahlala nabantwana bakhe ngathi kuphi wathi mina ngizahlala nabantu yazi into zomntazana ukuthi azikhuluma azikhulumeki ngiyazwisisa maye ngifuna ukuthi sibe angisho nje mina ngiyayibonga leti ingabe ngifuna isidumbu la
akasikazi ukuphuma ngoba awa ngibonga kakhulu indaba lisemthethweni sikhona useshayelela ukuthi sizwe lo uvalele usejele imahhala. hayi gogo ngoba njengoba umhlaba wonke uzoyibona into le nangabe nabanye abamazi ukuthi kwenzakalani bazophinde basho ukuthi hayi besikhuluma sisodwa mara nangabe umuntu okhuluma iqiniso neqiniso izenzo zizoziveza and nomamakhe ukhona la efonini ulalela uzokuhlala phasi naye umntwana nami hayi man akwenzwa sona so nabo bahlale nalo wabo yes nani nihlale nawe ingakho ngithi gogo nje asakhise singasathomi sibaleleza lezo bezenzeke ngale ngikhathi singekho mara njengoba namhlanje sisila ngicabanga ukuthi umehluko mdleke khona umehluko mdleke khona nanga umehluko ubi khona indoda iyabethwa gogo lobidakiwe uyabethwa hayi indoda ayibethwa ngitsho gogo mhlambe bebabetha bona bangazi mara nje asisabuyeli lapho gogo siyizifundo sitshile ukuthi bazokuthola i-relationship counseling yabo so that ukuthi bazomfundisa ngoba akayalo noma kwakhe uza kuhlala naye phasi emntwana nenye indaba bhuti nokuzwa ngabangani bakulahle abangani labo abangani nje nabo bekimtshela mina ngithi indoda iyahlonishwa indoda ayibethwa noma indoda ijola angeke basho uzakuhamba indaba zakho uzikhuluma abantu wenza nje hlala nendoda kwakho phasi ukhulume naye ngikuzwile mama ya ngifuna ukuthi sikhamba kancane sivale phela manje sikhuluma nabantu mama amagama akho okugcina thini ngingakusizi ngiyabonga ngindlela esikelele ngakhona ngisicayekile ukuthi singathiwe njengoba sengifikile ngikhuluma ngendlela enikhuluma ngakhona nabo nabahlalisa nabo bakhuluma-ke ngendlela abakhuluma ngakhona manje ngithi ngathi ngingaba njalo njengokukhuluma kwakhe ngoba yena uthoma wakhuluma kumbi mara ngithi ngoba nakuthi basho uyaxolisa ngathi ngingaba njalo ngoba thina besimthanda uyazi naye kwabesimthanda zange simvalele ngaphandle nakathi uyaxolisa nakathi uza kulungisa ngendlela afuna ukulungisa ngakhona ngathi lokhu akukhulumileko lokhu angakwenza ngoba ugcine wakhipha uthando kwesinalo sangasamthemba thina sabona ukuthi ngendlela enza ngakhona nabantwana babeyisiko bethu ngendlela bekenza ngakhona mara nje nakathi uyaxolisa akenze lokhu akukhulumileyo kube njalo angakukhulumi angakwenzi siyathokoza kakhulu msikelempilo ngiyathokoza ahe akhe size ngapha kumama sizokuza kuwe mama efonini sila kumama mama ngikubone muso nokuthula ngikubone ihliziyo yakhe iyehla ukuthi nje uthi kangabi khona kwenzekako ungathanda ukuthini mhlambe after isehlakalo sanamhlanje Ngithi mina ngiyathokoza ukuthi ukufika kwenu ngendaba yomntwana kaDavid umntazana ngathi angafunda ukuthi umntombi ubaba uyahlonishwa. Umuntu uyafika nengamazi mara nangibona impatho yakhe nizomthatha nimbone ukuthi yena nomuntu lomuntu sifuna impatho umuntu akathanda umuntu wakhe noma afike ngendlela kade afike ngakhona ukwazi ukuqhubekeka iqiniso bathandane indoda layibone njengobaba kwakhe ubaba akabanjwa ngamawashi nento engiyaziyo yena ukhuluma nayo namagama wababa indaba kafutha ke endodeni ayifuneki yeah no siyathokoza sihlelo i-identical force sihlalile nabo begodi siyilungisile senze isiqiniseko sokuthi ubhuti uzoqhubeka njengikhuluma nomama ke umaka sesi mama mhlambe wena ungathanda ukuthini after kube ne-conversation esibe nawo kuma-call njengoba umntwana wakho axolisile begodi nabo bomndeni bamukelile konke kwenzekile ungathanda ukuthini mama khulumela phezulu mama ungabuza mama ufuna ukwazi ukuthi njengoba umkhonyana babofiselo wami manje ngicala liyophela kanjani ngicabanga ukuthi leyo besingekho awe ngayo besingakazi ngayo ngicabanga ukuthi bekumele basitshele from the scratch ukuthi kwenzakalani abathome bona basisota out bababone bese icala mhlambe liza kubona ukuthi asazi ukuthi babophiselene ini so nibophiselene le
indaba yale nto. Ubani ubophise indoda? Ubophiswe, hayi mina ngibophise le ntombazana. Le ntombazana. Ngicela ukuthi mhlambe njengoba intombazana bekumele nayo simkhuze mara ngoba akekho kanje sisiba ukuthi wena. Intombazana mfazi omuzi ulotsholi wohlala kwakhe. Okay, ngicela ukuthi wena ke zama ngendlela zonke ukuthi ukhona uku-avoida inkinga ngoba inkinga lezo ze-strategy yizo ezokugcina zenze ukuthi nibe nenkinga eziningi la ekhaya. Awazi ukuthi uplana ini. The best thing wena you must cancel icala lelo, uconcentrate ukuthi wakhe ubudlelwano nomndeni wakhabo boyfriend wakhe so that ukuthi ubudlelwano buye back. Ngicabanga ukuthi ngokunjalo ingaba right. Siyazwana mos. Yeah, ngicabanga ukuthi uphendulekile mama. Kodwa ngiyabonga kakhulu. Kodwa okuhlele ukuthi ngiyabacela ukuthi babambe umntwanami loyo kahle Nkosi yami. Yazi ngiyacela. Mama, umntwana wakho kuza banjwe kuhle. Kose wena unande umfonele uthi khozi uzokuvakathala kwamntwana nami ke sihlale phasi mhlambi iveke nisihlebe ngoba ngiyacabanga ukuthi naye sekangumama ufuna ukuba nomuzi. Umkhombisa ukuthi nawe kuzukhule ube ngaka wenze njani. Uyebona? Kumele ukuthi umthathe uhlale. Ane angeke wathi ufuna ukuthi umntwana wakho bamphathe kuhle. Where else umntwana wakho nguye kose athathwa. Ngisho ufuna ukuzibona akungwaka amabhena naye. Asitsho ubonyana umabhena mdamhlukumeze. Mayeke umabhena siyimkhuzela indaba yabafazi. Uyebona? Maye wena ngitsho hlala phasi nomntwana wakho nibonisana indlela ukuthi umndoda ayibanjwa ngamawashe indoda ayibethwa. Indoda nje kuphela uyayijabulisa bese nayo khona ukukuhlogomela. Mama musi nje ngikhuluma nawe njengomzala ngeke uthi yena uyavuma nangabe uyala bese wena uthi hawo umntwana wami right kuyala. Angitsho mina ngithize ngathi wena kose uthatha umntwana wakho uyokuhlala naye phasi nibonisane njengomzali umakhe. Mina ngiyakufanisela ngitsho hayi ukuthi mhlambe ngithize yena yenze wena kose uyokuthatha umntwana wakho ukuhlala naye phasi. Siyazwana mama? Uthini my mama? Mara ngathi uyamsaba umntwana wakho lo ngathi nawe uyakubetha nje. Okay, hlala naye phasi mama thina sifuna ukuthi masibuye la sibuye nasele sibizwa bathi kunomtchado. Mara wena ngathi mama wani approve umtchado lo kahle kahle. Why ukuthi soloko awujabuli ukuthi lento it's sorted wena soloko usangongorega? Hlala phasi nomntwana wakho mama niyilungise so that ukuthi umntwana wakho uthi uyamthanda umabhena. So umntwana wakho nakathanda umabhena akayenze ngazo zonke indlela so that ukuthi asitsho bonyana umabhena amcindezele sitsho ukuthi akayenza ukuthi akasambethi or akayenza okhunye ekuzokwenza ukuthi umabhena agcine agijimele emndenini wakhe. Nangabe unenkinga nomabhena akakhamba yokutshela bakwamabhena so that ukuthi naye umabhena nangaba nenkinga akhona ukuthi naye akhuleka akutshele ngoba nje sisikhulumela phezulu kwe-girlfriend and boyfriend. Uyebona? Yes. No siyathokoza mama thina sesiyivalile. Ingayivala. Esimarambana ufuna.